Ki pulit kari boy mentaka sengi ka khat atrik urisau ajar pesan kila pak yalam ya uruna rubasya kena ban sim ya kajing im wi kena hadu ba inda klat unir uruna udai batip keteng kumuyai ne skem khasti alfa asnem kerta basya kem haki pulit haro kajing kena boleh bijat ya kena hakawi sinong wa hari boy distrik hadu ba inda klat rengkat kajing te hankof ya ki jong u la batha yu ba un lek pen i ya karukam rabor peniap balai dusmon yang ya ini kena haklau bat kumnu peniap i hak di kepor nalo SP kari boy distrik UBS Ratur bat kiwe kibreu naga forensik ru kawan mensim ya kisaki setal na ketika jaka banle ya ka eksamin halo kan ke jingji kibahi ngasem yang kena ru kila don lang kan ke jing lait pen i nuksa ni recreate ya ke jingji peniap ni ya ka kran sin hakan ni ke jing alam sikani ke jaka uni runa basya kena banlek kene kam runa la pla bat pen i ka kam boleh hadu bai kena indukut mensim sendon bat ya de par upet no bak na ketege jaka la bagede bai kena skul kadang ya siap niap ha kena tarik urisau kat baka kemi kadang pa banlek sim ya ka kot na orang bak sinong rei nadu ketika por iklem ban paisu bat dai tat hadu damit bagi pai ba ka sinong bagi bahaya galap ya kamet yang ina klau ha kasngi ke babut ki pulit hadin balayo ya jing tip ke biang ya thuat yo ni runa balayo kem sendan ki pulit ga register ka kes ha ka pokso ak him to take us to the place where he sexually assaulted. Take us to the police.
Don't go there. आप लोग उधर. मैं सेक्शन में सॉल्व किया. बेटा था. हाँ? कौन डैडी? वो लोग उसको लेके जाएगा.